Ahee, namukela kambe ka Master Xitsonga analyst channel. Yeah, of course namuntlha hi ta khalula hi nyimpi leyi nga kona between Gagash and the twins. Hayi, ya ti-events man, ya ti-events ku endleka yini manjeni. Yeah, so hi ti-8 ta February as you can see kwalano hi fike hi vona the twins va fika va posta that post leyi va nga fika kombisa ku ta ku ri na birthday celebration ya vona hi ti 22 ta April, as you can see a Palms, tanihileswi mi swi vonaka kwalano. So a ku ri khale event leyi khe hi tiva hi leyi postara ya updated details laha hi vona ku ti-artist hinkwato of course. So a ku ri khale ngopfu hi kha hi tiva, and then out of nowhere hi fike hi vona Gagash hi ti 30 ta March a fika a tsala ku Ubuntu for proper people, as you can see. Africa avekela this event tanihileswi mi swi vonaka kwalano. So postara ya full yaleyo as you can see kwalano. So ku endleka yini la well clearly ku la ku lo ku luweni la like we at both events. So ko Nyimpi because like liya the twins already a hi tiva event a ku ri khale kha yi tiveka ku yi ta kha endliwa and it's a big event, and then hala tlhelo na vona hala Ubuntu se ku ya endliwa di-event dikulu. So swi very very clear ku kwalano se ku luweni ku kombisa power, that's it. Like it or hate it, the whole entire point there ku kombisa power because tindhawu leti hinkwato futhi ti ri ndhawu yin'we ni chekiserisini kahle la tanihileswi mi swi vonaka kwalano. Palms na yona yi kumeka kwini a Soweto. And then Ubuntu Krale na yona yi kumeka kwini a Soweto. Va yi kuma yani hinkwato ti-big events ta ka Gaza, and then futhi la swi west because ti le kusuhani tindhawu leti swi west ngopfu la because the last time loko hi endla video ya mixaka lowu tindhawu leti at least a ti ri kule na le kule because leyi n'wana na ku ri Giyani Field Up Stadium la endliwa kaya ku ri big event yikulu, and then leyi n'wana ku ri ya Road to Magaisa Day leyi a endliwa June. So na ku kwala still mara a swi ri major because Road to Magaisa Day a yi pfala magaisa ku ma nga vuyi kaya ku ri ke ni event ya le kaya ya refill a yi atargeta magaisa ma yi kuma yana maika kona. So sweswiwa leyi a yi kulukumba ngopfu nyimpi ya kona because ti-event leti endliwa at the same, can we say same Soweto is it the town or what? Yeah, under Soweto hinkwato le under Soweto hinkwato. So vanhu lava nga ta va kha va ri busy na marketing or lava nga busy hi marketing, it's Gagash versus the twins. So hi vona va nga ta va kha va kombisa mapower ya vona ku i mani a nga ta va kha tate his area because se i competition leyi. And then mi nga mi swi voni ku Gagash a xi va koti the twins a ni tiku ku holoveliwa yini, maybe kumbexani Gagash loko u endlela video a hi hlamusela ku what's the problem because mani koti ku twisisa ku nyimpi ya ku yi le kwini. So mara hi sweswo so swi loko event leyi Ubuntu Krale yi sabotaja event leyin'wana ya va the twins. Hayi gaza ku haphisa. So mi ta mi kha mi tsala ka ti-comments ku mi ta mi kha mi kumeka kwini, mi ta mi kha mi ya Ubuntu Krale or mi ta mi kha mi kumeka mi ya a Palms game ke game. Loko ri amukeza mi subscribe a ni ta kombela mi tlika subscribe. Ni mukon'wana kun'wanyana ni ri mukon'wana wa wena khale am your ex kon'wana se ni kon'wani le amahlweni mi nga ze mi la ta tiputa na visiwana n'wina vanhu hina ni va byeleni va mhana n'wina mi byela na vafana lava ka n'wina swa va balibali swa hela ni balela ku ya mahlweni sweswi. Hi swivari ni ri a ku sivarekangi ka sesi wa wena hi hambaneni ni ri ni n'wi tshikini sesi wa wena ni fanele ni ya kwini le mahlweni le.